Nganga. Say ah. Mama is drinking chocolate and eating mansanas. Nilalagyan kaya yung mga nasa store yung apple, di ba? Yung bilog, Ano lalagyan yun? nila ng chocolate sa ibabaw. Yeah, but that's hot and this is something, cold. Gold. Mainit at malamig. Giniginaw ako eh. Since you're eating, might as well do word of the day. What's our word of the day? Nganga. 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 Say ah. Say ah. Ah, Nganga. nganga, Nganga. 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 Summer moths are having problems saying nganga. Nganga. Any tips, Mama? Nga. 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 Nge. Ngi. Ngo. Ngu. Nga. Nga nga. Nga nga.